Amasezerano mashya muri Manchester United biraza kuba mu minsi iri imbere, ariko kumvikana byo byararangiye. Na makuru akomeye yamaze kwemezwa. Uyu mutoza w'umuholandi araza gusinya amasezerano mashya muri Manchester United. Bari gutegura iby'umwaka w'imikino utaha, bari gutegura iby'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi, ariko nanone bari no gutegura gukora impinduka mu bungirije umutoza, kuko Erik ten Hag arazana abantu bashya muri Manchester United. Amakuru yihariye ya Rudi Van Nistelrooy ubu nayo yamaze kwemezwa. Van Nistelrooy araza kugaruka muri Manchester United. Uyu wahoze ari rutahizamu wayo azasinya nk'umutoza wungirije muri Manchester United, akorane na Erik ten Hag. Hari nundi witwa Rene Hake, ubu no umutoza w'ikipe yitwa Go Ahead Eagles yo muri shampiyona y'Ubuholandi, ari buze gusinya muri Manchester United. Abumwe mu batoza abashya bayijemo. Ibi nabyo byarangiye. Ten Hag araza kongera amasezerano kandi habe n'impinduka zikomeye mu batoza bamwungirije. Rudi Van Nistelrooy agaruke kuri Old Trafford, haze na Rene Hake, ariko Ten Hag nawe asinya amasezerano mashya. Ibi byose byarangiye. Iyi ni inkuru yabaye breaking mu minsi mike yishize. Romano atubwira ko Ten Hag ari buze gusinya amasezerano mashya muri Manchester United, ariko noneho haze kubamo n'impinduka mu bamwungirije. Rudi Van Nistelrooy haze n'umutoza witwa Rene Hake, wari umutoza wa Go Ahead Eagles mu ikipe yari mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Ngizi impinduka zigiye kubamo. Reka mere kuri Fidel Jaziri, izi mpinduka ni gatiki muri Manchester United muri coaching staff y'ikipe. Ni impinduka zari zikenewe, kuko buriya icyambere babanje kubaka mu buyobozi bwo hejuru. Ubuyobozi rero bamaze kubwubaka, hari hasigaye ko umutoza nawe yemezwa ko azakomeza muri iyo proje. Rero nk'umutoza kumwemeza muri iyo proje akabona ko agiye kuyigumamo, hari abo bakoranye buriya yamenye imikorere yabo, ari bo ba Makararene na ba Makat. Arareba aravuga ati nyamara hari icyo nshobora guhindura mu mikorere yanjye kugira ngo ibishyashya ngiyemo nabyo bitazangora. Ariyo mpamvu mbona kongeramo Rudi Van Nistelrooy. Ni umuholandi mwene wabo, ni umuntu wabaye Manchester, ni umuntu hazwi, kandi nuko nataci ubutoza arayizi. Ntabwo ari umuntu bapfuye gutoragura gusa ngo yatashyizamu just gutsinda ibitego gusa, ntabwo ari cyo bamuzaniye. Ni umuntu ufite akaboko, ufite ijisho ryo gusoma umukino no kuwusesengura, kandi akaba ahagarutse ahantu yahoze. Icyo ni ikintu kizafasha Erik ten Hag. Rene Hake nawe aramuzi, ni umuntu babanye, afite byinshi azamufasha. Buriya hari ikintu abantu batabonaga, nagiye nkinenga inshuro nyinshi nkavuga nti Erik ten Hag nubwo ubona ibyo akina agira gute bimugora, nta muntu umufasha kuri touch line. Wabonaga ko ibintu byose Makararene rwose tubwizanye ukuri ntabwo ari umuntu mwiza wo kumufasha, nta kintu mbona yaramumariye na kimwe. Buriya yarirwarije, ariko igihe niki agiye kubona abantu bamufasha. Ko twararebaga ba Pep Guardiola, ba Arteta, ba Klopp, aba ba Ancelotti, ubona ko hari aho ibintu bigera byabakomerana bakajya kuri touch line kubaza abungiriza babo. Erik ten Hag nawe yagiraga. Ubu rero izi mpinduka bakoze nawe bagiye no gukorana neza. Ubu gisigaye tugiye kureba ese impinduka mu buyobozi ko zakozwe, mu butoza mukaba muri gushyiramo imbaraga mu kibuga ho bite. Ubu tugiye gutegereza noneho akazi k'ubuyobozi bwose bagiye gukora ku kibuga. Auguste, iyi Manchester United ku bwanjye duhita tureba ni ikipe ibaye ya 8 muri shampiyona. Ikipe itwaye FA Cup nibyo at the end of the season. Ikipe uretse gutwara FA Cup umwaka wari wabanje yari yatwaye Carabao Cup. Munyemere twifashishe umugabo bita Rene Merenstein. Uyu nguyu ni umugabo watoje, yakoranye na Sir Alex Ferguson muri Manchester United kuva muri 2001 kugeza 2006 ari mu ikipe y'abana. Nyuma yaho aza no kunyura muri Manchester United Reserves, azana none kuba first team coach muri Manchester United kuva 2007 kugeza 2013. Ni umugabo w'umuholandi bamwita Rene Merenstein. Auguste,
nawe kugira ngo ahite agira icyo yongeraho munyumvire uyu mugabo Rene Merenstein nawe arabibona ibya Ten Hag. Reka twumve uyu mugabo w'umuholandi nawe igitekerezo cye kuri Erik Ten Hag. Obviously things are changing in terms of the setup, in terms of the staff, as we know. He's brought in René Hake, he worked with at Utrecht and who's a friend of his, and obviously there's the rumours that Ruud van Nistelrooy might join. I think that will happen. So there might be new faces, in it, but, I think they need to really have a good look and say, okay, how can it be? And yes, he won the cup, he won the FA Cup, and he won a trophy last year, but the key is, again, culture, identity, style of play. And then you add all that up. And that is the disappointing thing for me, what I saw in most of the games, and a lot of games, that you don't really see the United we want to see.